Hynne ka step country utarik nailor, lalap ba ka Ophis u Deputy Commissioner West Jaiñtia Hills District, kala syak patrong naphang ki wayar haki bynta lynti iaid passage, badon hapoh kane ka Ophis. Haka ba katkum kidak ki shin iohi baki Runar kila, od pyndkut ru yaki wayar haki jaka baki shem jingeh ban patrong. La sakhi ru baki la pynsaphret shah madan yaki jingtap wayar. Halor kane ka jingja empat la ban tip kumnu ki Runar ki yo lat ban rung. Bat ru haduk kat nu ke jing syak penjulor. Bat lada dang don ne em ki wei pat ki tiar ba syak tu nak ni ke Ophis. Namar haba persang ban keli na udisi Hynne ke jan miet hadin balawai ke Jingeh u menteri ketenat sports ke sorkar Jylla lembat ki tenat sorkar beper kabala long ha conference hall ke Ophis Soil and Water Conservation Jowai udisi u yatho ba umpat la ban ong AA namar ba uru umpat yo ya ke jingtap pati kena halor kani ke jingja. Katkum ke kubor balai yoklum laong baya kani ke jingja ladap register case Jowai police station bat na kaliang ki pulit ru kidang yat syakmat ya ke jingtokin. Ki wayar bala syak patrong kentup ki wayar boarding, LAN cables, CCTV cables bat hado batho ya kani ke kubor ke Ophis DC kampat yo boarding bat kadang sadum.